Бигбені 2020 сенесіне қадар сұсты. Бүгінден итибарен тамир ишлері башлана. Саат байрамларда мисал üçün яны ел яда ноябрның 2 базар күні хатыра күні мунасебеті иле чалачақ. Білдірілгені кеби Бигбеннің сонки чаныны кечиже туристлер ве ата депутатлар ел чарпмалар иле алғышлады. Бигбен сонки 157 ел девамында 15-да қачалайды. Сонки сефер bu adetne 2013 senesi Buyuk Britanya'nın sabık baş naziri Margaret Thatcher'dan cenazesi vaktinde bozgan ediler. It's very sad, really. Hakikaten canım sıkıla. Bunu yapmağa gerek olğanı hakkında bileydim. Ama bu London'un timsallerinden biri. Öyle mi? Onun için gayet kederli bir hadise. Herkes Bigben'i bilir. Ona kele. Mıda kalacağını bilir. Ama danışmay kalır mı? You won't hear the chimes. Çanlarının sedası endi eşitilmez, çalgını eşitilmez. Pek efkarlı haber. Şunun için 4 yıllık teneffüs günde sonki çanı eşitmek için mında keldik.